Hebrew 12:1-2. Etok lerawu os Jesus landa oson cia ye jilaka ji halawa hala. Ma ol mas abui wasilakan hisindian dari ma onto musak nandari lir. Lir awak osli liye yanta nombo lin niye osli yanta hom nintia ikam. Pele kawa os nirin unagni takatukuinda simbalesik etni laintirna hala. Usinak awak ni lirlari nombo osli ikbaha or kamanta nombo orok etnin tia ikam. Ninkre mangkre wani hala. Osni iwa wolok misigome ni awak ni hayanta heye ni iwa hala. Wahau. Misigome ni Jesus nom ni heye etni ikam. Ortonom awi wasilaka ni isin dianta nombo mas santa Maria. Unda osik ortonom nirin orcelianak nombo os ni ni lai tarba wasiram. Orin ti hisikang. Or pek lerawu oson or laguri halari amburi. Wahau. Mamisambik fe orin miantogli diri limbar. Matotong kawan unda toriam. Karem limbari kumlarari riam. Aku ombek oson hisiri amburi. Or hisiri karem. Os kumak or rusi nor ikunda oso osmu orin nikisinduam. Karem or hisi lerawu oson or larok korik osik ter ormu malakama awi wasilaka tapmama ori yok lintua.